Merhaba arkadaşlar. Күн шәрифіңіз қайырлы olsun достlar. Bugün cuma ertesi demek efirde bizim sevimli Balaland programması. Жеңке, сен yanımızны sevimli деп pek güzel ettin. Çünkü bir hafta içinde biz onu pek sağınamız. Ve en meraklısı şunda ki Ali, seyircilerimiz de aynı böyle fikirde. Bu elbette pek kıvançlı. Doğrusunu aytsam, men buna hiç de şüphelenmedim. Bizim seyircilerimiz ise birinci levha başlanğanına şüphelenmeyler. Bakamız dostlar. Selam алейкум, hayırlı günler dostlar. Sizin efirde görüşkemizge pek kıvanam. Venayet bugün men pek sevgen desertni hazırlamağa teklif ettim. Desert dedim, ama bu pek doğru değil. Geliniz bugünkü aşımızı faydalı pasta deb adlayıq. Onu hazırlamak için bizge kayısı kurusu, üzüm kurusu, ceviz ve bal gerek olacak. Siz bal sevesiz mi dostlar? Men pek sevem. Demek başlayımız. Başta kurularımızı doğramak gerekmiz. Bıçaknen çalışkanda muhayt olun dostlar. Kurularımızı keçkene doğradık. Endi sıra cevizge geldi. Men cevizlerini mına böyle şekilde faklamağa teklif ettim. Ama dikkatli olun, çünkü etrafını cevizge doldurmağa mümkün. Endi bu şeylerini savuçukka dökemiz. Ve elbette balımızı koşamız. Ama men başta onun lezzetini bakmağa teklif ettim. Dostlar, biz şimdi vitaminler bombasını hazırlayımız. Böyle karışmanın pek faydalı dep aytalar. Menisi onu tek faydalı değil, daha pek lezzetli dep kaydetmege isteyim. Aşınız tatlı olsun. Жеңке, hatırlaysın mı? Yakınlarda Meryem dostumuzun televizyonda levhası olğanıdı. Evet, men onu beğenip baktım. Ese ne için soraysın? Meryem levhasında televizyon pek popüler eken dep aytkan edi. Bulав doğru eken. Biz onu yayınlar popülerliğinden görebiliriz. Bugün ise men dostumuzun mevzusuna devam eteyik deyim. Yani televizyonda talaf eteyik. Devam eteyik. Yani başka levhamızına bakayık. Максимилиан Волошинның evi. Максимилиан Волошин белі рус шайыры.
Шайыр аятының буюк кысымыны Кырымда, Коктебелде кечирди. Тамамында оның эң мешур ширлери пейда болду. Максимилиан Волошинның музейі Коктебелде ерлеші. Бу музей шайырының яшаган эвінде ерлеші. Лейха боюнча бу эв геми шекилинде ясалган. Мында оның эл язмаларыны, ресимлерини, шахси эшяларыны көрмеге мүмкүн. Максимилиан Волошин ресамчылыкнен де уграшайды. Шайырның сөзлеріне көре оны ресим yapmağa Кырым табиаты илхамландырган. Теклифіне қошылып, Алие, мен дерал мирақлы бір факт айтмаға істейім. О, телевидениякта мераклы фактлар бек чок. Оның үшін сені диққатнен діңлейім. Телевизорда бірінші көстерілген яйын хайалетлер ақындайды. Керчектен ма? Ақылма біле келмесіді. Мен де оны оқымаған олсам, инанмайдым. Ләкин мен ішімді айтқан мәлуматым сені шашыртыр. Doğrusunu айтсам, бұна мен инанам. Şimdi ise nefeteki rubrikamızını бақамыз. Selam aleykum, efirde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Yakınlarda Xitay'da inanılmaz bir hadise yüz verdi. Anda timsah suvda çöktü. 100 kiloluk timsah pek utançak olganı için suvdan çıkmağa korkan. Onun için havuzun tübüne geçip saklangan ve başka andan çıkalmagan. Afrika'da ise alimler en hard terikinin yaşını bilgilegenler. Belli olganı gibi Hadimi terek Zimbabwe devletinde ose. Bu baobab, onun yüksekliği 25 metrinin teşekkül ettiğiken. Her yılı bu terekni 100 binlerce adam ziyaret ettiğiken. Endi ise onun popülerliği da arttı. Çünkü tereknin yaşı 1000 yıldan ziyadeyken. Bugünge bu haberlerinin epesiydi. Gelecek yanlarımızı kaçırmanız. Demek menin meraklı malumatım. Televizyonu uydurgan adam onu öz balarına bakmağa yasak deyken. Пулінчле, амма керчек. İngiltere'de ise televizor bakmağa bergi, yani налог төлейкенлер. Мен ise алып баржылармен bağlı malumatını айтмаға isteyim. Meryem'nin levhasında bu malumat edi. Hatırlaysın mı? Hatırlayam, ama benimki başka malumat. Evvelleri alıp barıcılarının yüz ve dudaklarını yeşil tüske boya ekenler. Vay, nasıl hucur malumat. Ya ne için öyle eken? Bunun sebebini men aytarım. Lakin kel başta levhamızına bakayık. Мышық, балалар көрсе, севіне, чағырар әвіне, сычан көрсем тұтамен, шудаға сүйотамен. Алие, левхамыз olgan arada men malumatını internette bakacak oldum, ama yetiştirmedim. Demek men grimde yeşil renk aktayttım. Bunu maksızdı ekenler. Алие, benim sabrım endi bitti yata. Bu sebebini ait. Evet, evvelleri televizorlar renksiz olganı için bütün alıbarıcılar dülber olsun dep olarga yeşil jeton yakanlar. Anladım, renksiz televizorlarda yeşil tuz dürbirlik biri eken. Pek doğru, renkli televizorlar çıkanın yanısı istegen tuzunu kullanmağa mümkün. Şimdi ise nefeteki rubrikamız. Selam aleykum, menin küçük dostlarım. Efirde Lugatçık rubrikası ve biz ana tili bilgilerimizni zenginleştirmege devam etemiz. Ve er vaqt olgаны gibi bugün de men sizge birkaç yangi ibareler hazırladım. Keliniz bugün atalar sözlerine dikkat ayırayık. Urbanını yangi ekende sakla, namusını yaş ekende. Береги платье с нову, а честь с молоду.
Араба сынса одын, өгіз өлсе ет. Все, что не делается, к лучшему. Гуль ось пытағында очар. Каждый цветок на своем стебле распускается. Хоранда бақытның анақтары. Семья – ключ к счастью. Яқшының өзі өлсе де, іші өлмес. Добрый и умрет, но дело его живет. Қалем қылычтан кескіндір. Перо острее меча. Ватанға қызмет еткенің, өзіңе қызмет еткенің. Служить родине, служить себе. Балачықлар, ұмытмайық, ана тіліміз біздің ең қиметлі шәйлерімізден бірісідір. Оның үшін біз оны пек яқшы білмек керекміз. Ама шынды сақлықлашмаға вақыт келді. Ве біз Қапланчықнен сізге қайырлы күндер тілейміз. Луғачық рубрикасындан айрылмаңыз, ве ана тілімізді гүзел біліңіз. Көрішкенше! Біз бүгін пек чоқ мерақлы малумат айттық. Ләкин мені телевидение ве телевизорларда олған денішмелері шаштыра. Evet, her şey inkişaf ете, заманауи ола, телевидениеде истесна дегіл. Бұл мевзу ақында пек чоқ лаф етмеге мүмкін, амма сейджілеріміздің жанына сықмайық. Телевидение мевзусы балабан, ләкин бүгін біз енімізді екінлемеге мәжбүрміз. Келечек эфирлерде Көрішкенше!